Domahini ono akasa no wegu ne huni mase ekonya na otise no wegu ekonya ne ho fin because akaya bi aka udo bu ema yewra otufo a ka obeva too special oba special no no see Nigeria for bu Ghana we sikenti we da manu so hini say na reverend obofo obofo wo siki ni mache gamache actually say wo jama asantifo etu ye asantifo mat hini what must say na no papo ye chini sa say chini say we asanti mat hini no saka wa komensia ama ya jina tuma kana hini no what if sa din entuni so what me jama asantifo eti ibo kina o kan o ifo na dis adin man ọmọ na bi no to no se na iboki na Ghana out we fu kom ebesi hin wa eti ye na no mo ye nkrafo no ọmọ na mo tumi se wo mo tumi bi nkra akọ Igbo Nigeria memu se wudi hia we no ko afa so pese ye di ade wa harum no enye saa eti se mo fi se mo pese onsi mo anemu wa ha ye beto ma ne kwenya bi se ene obetuma ye Igbo fu mate hini no what dream say Nigeria for no ba Ghana no Igbo for mate hini no te o Nigeria ni bia nya asema ofa ko dan no me you say Nigeria for ma kwenya say Ghana for enti asema no adehye mpenefo anase akamfo ewo kasebebo bi se wuni mamamra won sei amamre nanu na wochia yesimu enra ya woide na pe ni kohwe kumase enya asem keto ne ye dotiye e de amakumase anase asante hema ya wokọ ekura ne amande ne amamre de bedodo na ena etwagu ye na se ye gire ye ni e de hwe ye na sidin a ahemfu bebre ho amokopie mu ho na se mu kire se obi ti se do mo ahene wo mo ntimi enhunu wo ye na safe so ahemfu bi a wo mo ekasa ye ma wo mano etra na otumfo se tutu wo mo so kopie mu ho a ya ma wo mo kwan amoma nko aye na se wedum nyina ne ensem ya etwagu media no so a enne mensaka prophet 99 ye ba be di ho komo eye too much age eno ani gu so a wo hwe mo akwa abade abaso no maso se mi asaswa batim no na fa be one ka ho sa no upload ni to on the first second ya won sa ebidi ka akabusia kama ho ne mo di fo akwa aba na fe ye nim komo Odi from Wakwaba. Ohimba amofemi Jose. Papa bibi aboko de. Christo Daroma. Ye de nyame ase. Se ne abribe ya na oba ya na ode enchia de ma asante menwura no mi misa se ade to ne ni utimi kopie mu okochi anana. Yo, mami da wase ne dika. Na me fanchi akese ama yewra otumfo asante menwura. Na me chia the retired COP Kofi Boachi. Okay. Na me chia the former IGP Dambare. Nyakopon komo nyina mo. Na adofo a etimi kota na echi for a year omampanyi ahoho e bai Ghana for bibia santima bibia the whole Ghana na me should bibia wa want me amaso no yakopon so kan so wa dwebo no so wotim so a wade mo nya dwen papa osakra wa dwen dachi sa se bisi a wo so watima ben enipa yakopon so bibia Oyi ma nse mi funim ai eshadakem eye Benjamin Nana Yaw Osetutu. Oh okay. Benjamin Nana Yaw Osetutu. Iti the prophet Benjamin Nana Yaw Osetutu. Eki prophet 99, the youngest prophet. The youngest prophet. Medini hunam ese. Na yena na okọ ne krachi ene mesre pa body man se ewade esu ne kremu emayen na adanse pamafo di fa ne ho nyina no se wafom oba bi krampo a Kristo hu ne mobo na ofa ne kan yena na Abraham ewo paradise eti also no mesre pa body man no okay ma the man hine ontimi ma program na se Otimba. De ntia ye nyina ye obviously that media na so be but do ma hin ogu na ni mase okay we go no ana ni won kasa na ho ni mase what otini you do ma hin odno akasa no we gu ni ho ni mase e kunya na otise no
we go akonya no ho fin three on for wo ama bonfo tinami tanemi kanu mitipa say bro traditional cancer no so on da no a omu bonfo wo fe ni di emma bromine because of say Ghana yin pa baako Ghana yin pa baako eso bia ni nemu dua odinam ene so bia ni fie busun a osun ene so bia ni fie kunya osun ene so bia ni fie nyakopo din arede obo okay it is mo amoye ya hefo a sebi dan ye chi a ana ye dan ye ni a mo na mo ti ye chi a ese ye fa ye how be down mo na mo kasa e final na se enne wo so ra tia wo bra panyi abia wa kan wa modi wa kasa ntia na wo so na tia no ene ne konya wo se eyiwe be unya ka be ba na na bisama efu anu eba abotiti utimi ma okay blekum hinni film otufo ekwo na otufo ko da de so ko e ma bleku fo se da bi ye peto kwasem bia almost stop okay ka wo tumi a e mo bonfo so a ana na wanko eti we te se adina wo ye no enye broni bia na no ye adwen adina wo ye no enye Ghana fo nyina na no ye adwen wako school a ye fa school e mbu oman okay e de fie nyansa e tere ko nyaso e bu oman e ma ni yi o ko de ye na se o ko a o di to kwa e na e ko okay because asante nwanchen mo asante me mo no o mo twi ma wo e no do mo e be to kwa because akaya bi aka udo bu e ma yewra otufo a ka obeva too special okay wo ba special hwa hifo e kwa onu mi say me be twem yesi I believe me wale asante ni ese no ati some otufo kan sisi kwa de twem obi aware ne yonko me kwa me nyaka na wale okura ti no otufo kan let's amplify by she nipa ekoi okay nipa jome juma ni fa brotire e ni fi hu amode nipa me ebe yiye na se let's abi aye fe ai ke se emra e wo man no alas amamre ya mamre she wo ni bia asantiman e de to ho sibo bia pie anajo na o pie anajo a ene wu na o person ku no obi enipa dantem wenya aban na ma won ni o wenya curfew weye ohini mwa o say me so obi anda of the club obi ebobo na ko no bi ani aboti ye be dum light ana na kamo anye demonstration say entia ye ti ase na ye nam wo ya ye nkwa se ye food mu e be say etimu so light mine epi omo de obuo na ni die emma akonwa no eti me prophet 99 me ka sunsun asem ena me sunsun nipa ti na me kan say anochi I feel the confanochi on D4 obai on pedremu as a nipa but it's a prophet na popo mesra okugwa eye akrapefo omo ehu na yakopon esa ma ni tumi ekopi asante memo na asantefo ewo nkaye na mo gi anochi e ma ni suo no mo ye e ma ni suo dwale ye e ma ni aduane di ye esa ma ni dan di mu e na ye ma ni tumi se ye opebia utimi ye e di bo asante man iti asante ko nya no e wiase nyina the whole world ko ye bi ni wiase a
esombo to to fakunya to fakunya number 1 o sunsun kene ke cho ba bo fofo a kunya ni din no e be ko bible mu doma hini we say back to doma hini na kunya o tiso no e nipa nsa no e nipa na ye Waliba, any part of Yakuano, Kabita, and a Yakuan mom. But young Yakuano, a Yakuposhi share, Yakupon the baby Yakuano, a young quote out the mass at the mind. Sebi, make us a bipo, send a trust and air cannon, say a boy some, and a shake when buyer can let Yamisuma bought my gun here. Bibi akuka robabato ka kunyano ka ko be fi bai ka otufo ahini no ka edu be bia e say ede e say edu then them say anochi ba as a prophet as a tifo as Elijah as a Moses as a Jesus Christ inti asantimai e be ye krabehwe iti asantimi be bia no e ye krabehwe Odifo afa yenhwe wo so a etimi kopie mu ewo ho na anka mo pe so mbekwa kochie na wo manya kwan ankoba ko ene Igbo hini ya wo Ghana ha Nigeria ni ono no wo so ba Ghana ha e fere Igbo king no peso be sine kingdom mo Ghana yi ono ye ba ko afa so o hin ba ko bi so ono so yesi wodidi otumfo atem afa wi a chiro peso okọ eyi na se Asante Mine tax force no amma ne kwan amma wan ko mo pamo ne ni fi eyi na se sanse be beto media no so no kwabna bobi ansa edina no aba betum bi so ya santini na so ne course no ya de bia entweye say ye wa police for ne wo asoja for wo Ghana ha na wo mu na security ne show mo nsa na ya sen nya bibi say Asante Mine tax force na wo mo hwe ede pam obi sa no entweye woni ne ya yen hwe ne wi afi ya ba be hwe ne Igbo king no so eye no so Asante Mine Asante Mine Asante for omodo woma ye security okay tidiye we say aban no emmo security say omo guide Asante Mine eyi na so no odu menhia ye omo guide Asante Mine ekunga omo nya sojafo omo nya policefo omo ye Asante fo ngasa it is Asante fo acti volunteer for go egum say muna mo ebihie muna adenia mudia it mumma pepe yede emra ema basabasa bia yede emma asoja fo apos so betima adra ho say emma itokwesi a wo betima hwe tokwesi tokwa na koso wo momo ebo asoja ba le hye kwa nyina ede na esi wo apos fo yo mo jaji na ye bu ko fremu amafokum okay thank you eti me Asante ni no me make sure say me boye wa ho ban me bo hima ho ban me bo me ku Asante ma ho ban eti ye mo bi fa pasapasa ye be me ra e me say ye ma ye nipa na ba no wonkura konde wonkura tu wonkura jan no asema na okai then o catch you ra okay busu na twa mu no asema na o catch you ra na se na bi asema tu ye ra ni dia wo ogu ni ho fi no wo pede wa okay ma bu ho fi na bia oni ni ye beda mpaso oni ni ye beda fe fa si we na de ko yi na de de ade che ni ya ye kwa ma no wa no si na de sa no em de no se guru ye ho fi e de ni ye hu ne ke e de na tema tabe ma no wojini itin ni ho e na me kan o wona wo kan what must say it is a name yewra anybody say wa ka say ntia wa ne bi watem ade ti na wo body body na tem ade ti na wo be tutu ni hu ade ti na wo be kasa tia no na wo kasa tia ni wie no ade ti asama to woni fie no wo say ni papepum e kwenti wo so pese okobi na wo so wa bebi ese de bi ena na asa gun ho fin eti okoche ni sim kra na enye obi ogun no fi de na okoche ni sim de bi efi woni sim eti from muso we de eko esipotetia ene Igbo king di wono no ye hu se wakasete abutumfo ohu ni ho fo ba bia
ɛna ɔno nso ne dɔm ego pie mu ɛwɔ asantima mu sɛ nka wɔn kɔ akɔkyia nana wɔn kɔ yɛ wɔn nso yɛama wɔn ankyia no Ghana fo sɛ asantefo akyerɛ sɛ ampa wuni mama mra wɔn sa mama pe bi so sɛ daabi ade a asantiman ɛyɛ saa da nom de yɛ kyerɛ Igbo king no ɛbɛma yɛne alatafo ntɛm no ɛnhyɛ da ɛnyɛ fɛ papa Igbo king no yɛsini hini wɔ ifa ɔyɛ Nigeria ni no abɛpɛ yɛsini hini wɔ baabi a okay ɛyɛ no na ɔse Nigeria fo bu ba Ghana ni wo sikenti ni da manu so hini ti sɛ na reverend obofo obofo wo siki ni ma che da ma che a che ni sɛ wo gyina ma asantifo etu yɛ asantifo ma te hini okay what must you na no kwa yɛ chi ni sa sɛ chi ni sɛ ɔyɛ asanti ma te hini no saka wa kɔmɛnhyia ama yɛ gyina tuma Ghana hini no what if I didn't enter so? Okay. What me drama asantifo. Okay. But Igbo king na okan. O for this idea man. Ono na bi no to no say na Igbo king. Na Ghana out me fu kom ebesi hin wa. Ye wo mo dim ati 3-4 kom say mo bi kwapo no. O ma nya kwanya kwa ntia ye wura otufo. Okay. Ngo mu ano na ni abre a osu bi ni mu. Bos ni maame. Ni nua ba. Ni dofo Nihima, Libya no come. The see no, or Himana, or any better fudging, or any better Conacana, or any better Nana, nothing but to see her. Na assembly for what dream as a bad time, or no corner. It is Papa no Subu, Udi Yao, or we can see her a year, they say, Nania break. It is Nana, 80 mean for me, and call rounds, I can say. No more beer na chia me. It is say omo na na chia me no omo mo gira say ye makonya say kwara ko che na na no say be ya mo konya me ma ne hawo ye ko be be ho a obeto fa so ede akọ chia otumfo eye eye we nko a akosida e be ba na say ya edusu a obeto fa akọ chia yewura okay because that ba some of invite ahifu nyina bebi ogubusa kwa say ya ma kunya but ye mo kwan ogubusa ye ma ne kwan e ma ne be ye na mamre okay o da bi o ye say akofo nyina nya kunya e ko ye omo amamre e na asofo so tam so ya o so ye mo kunya say mo bra mu die mo ko bompaye it say ya so wa nya kunya nche ye wura bebe bia yewra o chia no wo kwapo wo kwenya se o tu be yewra emi kwase ni mebi won ma e ha ebi ni mo ni ebi fun nete na ya ba kwenya ke metu bom na matina nko o di fo dent na went mi anko matina nko se na ya na wo chia wo ure be bi se nipa ne dos do okay nipa ne dos do etinya so ye se ye trafie ni mo mpaye e de taichi okay se na be ya o how bia e de mane mba e na de nyana so se obi a meka se ye boome ye timi ye so mi ha ye pa ma so obi a na de kompli bae ti sa na so ye bo pa se e ko ne sa na ye fa na yakopon hye yewura enyonyam e ma asantiman e ma Ghana odifo ne kwakra no Igbo king yi bi kyerɛ ne otumfo ɛyɛ no enrei ɛka bibi de akyerɛ Ghana ban sɛ ebra so sɛ papa no yɛma ne nkɔ ne kurom sɛ ne wo ka sɛ ha no kuro bi ansi ne hino no ana de side din no ato ne ho so no na enema a wo pɔ sɛ opotri because yɛhwɛ sɛ ne okopie mu asantemam ne ɛdɔm a entourage ɔde ɔmo kɔ yɛ kra kyerɛ sɛ asa wo ya bedi ne na ne sa enti no sɛ wɔte ha na wɔnyɛ hwe na ɛyɛ security threat ɛde ma wo man ne dia yɛn deport ne no nkɔ ne kurom one thing is assassin out this is for assassin. And cry for assassin. Thank you. It you must say no more. Omudim. Mo ga adanwe assassin so. Omo say come take this action. But when you say Ghana na Nigeria ye enuafo. Ana ni mana. Okay. In kanfo ti ga enkan aibe krobo adan sa Ghana dangbe no omo nua no na Nigeria fo
Okay. Omu nuanom yɛ Togofoɔ. Omu nuanom yɛ Beninfoɔ. Omu nuanom yɛ Ethiopiafoɔ. Ɛna ma sɛ kasa fi Egypt. Ga adanwe no. Omu fi Egypt ɛna ɛba. Ɛba pi Ethiopia. Omu chia sɛ ate sɛ Mali sɛ Niger. Chia be pie. Ate sɛ Senegal. Be pie Nigeria. For Nigeria, ebi be ka Nigeria. Ebi so be ka Benin. Ebi be ka Togo. Togo no be ka be tra okra sana. Ebi ewa Ghana. Okay. Eti ye ni omo no, ye nuafo. Eti hwe Nigeria culture. Togo culture. Benin culture. Egypt culture. Any Ga Adanwe culture. Any Ewe culture. The same. The same. Eti yena nanu ma omo ye nkrafo no omo na mo tumi se wo mo tumi de nkra akọ Igbo Nigeria memu se wo di hia we no ko afa so pese ye di ade wa ha no enye saa eti se mo fi se mo pese onsi mo anemu wa ha ye be ma ne kwanya bi se ena obetuma ye Igbo fo mate hene. Okay. No wa jemu se Nigeria fo no mo ba Ghana no Igbo fo mate hene no. Okay. Te o Nigeria ni bia nya asema ofa ko dan no me ye hu se Nigeria fo ma kwanya se Ghana fo enti asema no. Okay. E support etia oyima. Okay. O se me this year. Eti me kama asema me ka asema mudu. Fair. Thank you. Abusia aha na ede ko hwehwe ni nyina esi ye ne Prophet 99 ena edi enkomo no message so obeja wo comment e wo comment section ho edi ama me na fei we me subscribe button no so e too much GA e ya now the notification bell no aka ho sa no upload ni to mpe woni first person ya won sa ebedi kan ke the phone number na ye 0550 501086. Okay. Papa Pamichawo 05501086. Krata sem edwuma yale ba beto okoya fa wo pese bi yale ni fi bai ano pese be hwe o shebire mu ano pese o pese hu ne ekoso ewo pawaye mu be ma no kojawo oba no kojawo o pese o samba back for before 99 o sa no ma no so no wa say the country o pese hu ne ekoso pa dia o se no picture ba Allah akbar bismillah ya me no frame no be ma mo hu hitasenya na maka kire frame enye sikasem na mishra. Abusia all the social media handles so ko a too much GA but more than say ho so be subscribe like no wa share na onwa bi so enye bi ahwe dark gold and am je so